So New Life family, listen carefully. When the enemy changes his attacks, we too must change our response. In die begin van die hoofstuk het Nehemia net nodig gehad om te bid, vers 4 en vers 5. Maar nou, en ek hoop julle verstaan wat ek sê, maar nou moes hy ook mense aanstel om te waak. I'm not trying to say that prayer in itself was no longer sufficient. Wat ek wel probeer sê, wat ek wel wil hê, moet die hart raak vanmôre, is die volgende. Wanneer ons weet wat die vyand op pad is om te doen, julle, het ons ook 'n verantwoordelikheid om na te kom. And that is why I just want to encourage you this morning to once again follow in Nehemiah's footsteps. Not only did they turn to God in prayer, but they also took responsibility to keep watch.